दिनैहाय जोंनि एग्रिकालचार साब डिभिजननिफ्राय मानगोनां मनिन सारनि दैदेननायाव जयेन्टलि फिल्ड भिजिट खालामनाय जादों। दा जोङो मालिपारा आइडि सार्केलनि बाथाबारियाव आर्जेन 298 भेराइटि HYV जों बेखौ नायगासिनो दङ आरो लोगोसे गोबां माने खेथिफोर दङ बेफोरखौ जों दिनैहाय हानायमानि नायगोन आरो साखाथियावहाय मानगोनां जोंनि SDAO सारा TS36 आबादाव एसे प्रब्लेम जानायखौ बुजायनो हागासिनो दं। हालौखांनानै रटाभेटरजों हालौखांनानै मै होनो सिस्टेमा थानायमोनबा थालिरखौ खानानै बोदों आङो एसे। माइस काल्टिवेशन एरिया 2 हेक्टर गांव बाटाबारी खसपारा एलेका अंडर बिजनी एग्रीकल्चर सब डिविजन कोरिया एरिया pea cultivation healthy but some are not grown well dwarf. This is what deficiency. This is deficiency. Apple bear garden about 2 bigas, more than 2 bigas, 3 bigas. Crops ripening stage. Actually, apple bear and somewhat matured, all are not matured. Very fine red, that means ripening, maturing. I don't know what about would be the taste. Let me taste. Ripening. Not so tasty. Yet to measure. Nay, फुरनजों फंबाय दं अलगा बरिया बागानाव हाबनानै गोजोननाय मोनबायलै। दिनै जों ज' लोगो मोनदों फुरनजय भल आं ज' लोगो मोनदों बैग्रि जानानै बावबाय जों बागाननिफ्राय ओंखारनो। सार थाङो এইটো পিছত কৰা না খুৰা এইটো লাগিল থ বেমাৰ লাগিল এইটো ফাৰ্মেচিৰ পৰা আমি ঔষধ আনছো না এটা নতুন ঔষধ দিল 2 দিন মাৰিলো কাম নহল তাৰপিছত আজিও মাৰিছো বেলেগটো মাৰিছো ইয়াং প্লান্ট হেলদি এইটো জাতটো ভাল আছে আৰু ফাৰ্ষ্টত যিটো পাল না এইটো বেয়া জাত দিছে কৈছে যে ভাল এইটো লৈ যা আৰু কি বিধান নাই দে দে আৰু এক মাহ পাছত আহিব কেতিয়া লাগব এইটো সব কোটা গাৰা হ'বতো এইখন খনছে মাবা Surya